Ke Estimates Committee yang ke Meghalaya Legislative Assembly, wayak khmat daw chairman Uman Lew MLA ke nongpo Umiral Bonds Aim, ni delai sili ko yigi kre hapo Shillong Smart City Project. Hai ni ilai sili, dem lang Edelbert Nongrum MLA ke North Shillong, Uriminton G Momin MLA ke Rambrai Jerngam, Wailat Miki Shala MLA ke Juwai, Wagamiani D Shira MLA ke Ampati, curup bagi sahab ke Meghalaya Assembly Secretariat ke Urban Affairs Department ma PWD Roads. Komiti da bot den gaya cina permiat de gaya lai mukra wada cina highlight wa arho pra point pra so klur wada lai pai lai smart roads hagi benta ka sor Shillong ki wada tmu wa pundana ye kenya dalai lai chako office com automated multi level car parking facility hamau kar wa pembiang ye githa punyeng kriya Shillong kamjo kam commercial complex Apollo ka wachis pa point le klur ka wa wirap hai khai pateng ka sor ha police bazar dalai pai ya ka Shillong Com Tourism and Cultural Center ka wa aspa khat wiklur Kawarachna ya pengku ye kam unke sori, weda pengku ye lai pai lai seli dewa lai caki tau pelang slap, kawarachna hagi bon benta kesor. Umerol bonds aim ne pesnyau ye snyau kemen ye lai bai ikre, dewa snyau thol ye ko bon gi mo chentut, wada mat de go pengkre ye gini kam na do au kerja ye wo chongdai, wa ki wide tangwa da ong wa kini waro to yo bento gi pai ba Shillong. De snyau kemen ule ye lai bai ikre has polo lai mukra wa mot pran, ki wa pen klo ye serok Shillong. Da pentip ule wa dau pha ek report wa benia ye waro i wada chem ki dewa yoloti wa kini waro ki kre dau ye pendep hai por biang Berkini ki projek ki pengilalek pada sini kilang kebenengkong kadi ka construction and redevelopment of Light Mukra Municipal Market at Light Mukra. Kani projek ke benengkong ke begini yo ben mening yang kita khot ke official ke hadin bengilayo ben pe itu ka jing tre jong kam kalaya bat bala kumno ka deadline ke begini pendep ya betu golong la kumno po jong umat jong senang aja akusan kini golong ha ka bakin sadon sibun kinong songtukan ki judon po yo langkra kini yo ben shop itu ada di level ke bangpo kadon kani ka jaka ka yo ben di kunki basa do ki basa jur ba kiwi kadon ka jaka peniang kali car parking pat kiwi dukan ki bedon hajrom jong ketu hadin ketu ngelayo ban lek jungo haga bede bat kali ke projek ke baan kali construction jong kini smart road apo jong kan Shillong berapa way meni ngila identify ya kawai ke surok keberan hanti apo la sugar ke ba ke kam kan ya ta ban ngi sutu ke jing snai kini surok apo sor Shillong kamlong besuk ban implement la ne pentri kami kini ki projek repair dan dari wat la kataru nakaliang jong di firm di pentri nakaliang jong di road ke di peng itu kilai kat bala supervise ban pendep no itu stretch andi pada jerong than itu stretch tu dan tang hapo jong ka lai spa so spa mita pada nangi na junction MPSC ka bami hang ni hajan building jong forest itu but kiwi di surok tu dan hakeleng jong ka sor parla ban sedang namarba tang chu sedang kong kanuksa manda kawi ni di surok ki badan kadi ka ba dan subuh dah sosun dan ni polis bejar sisin bala sna kemon bahkan ta ya ka blok kali ke serkai ba daga di challenge ya ka state government ru kumno ban bat ya PWD department ban pendep ya ka kam dan rewat la taru kidang yele kat bala ban employ ya ka kam bahkan ya cuma bat hadin kata ngelayo ban inspect saya kawi ka project kata ka mengitip kum ka multi level car parking kabadan hanti hapo matran bat hagaju ko por kanika development office kom automated multi level car parking hamau khar kini kidon marjan tu hi ide ki jekayeng kali kidon ru ki dukan ki bagi sabu hantu bat katu gawi kabadan hamau khar gede na kabanta parking bat hagaju ko por ka office jong ka education department jong is khasil office jong DSEO bat SDSEO bat ka project ka basau ka bangila lipek dak singi kade kanika kabadon hanti hapo polo kabangitip kumka construction of commercial complex at Polo Shillong kani ruka kam kelaya sya kumbala ban sutu kaladon hadi stages kita along advance bah la kumno kala poi kum 4% e kam ni lagi bagi jinsna repair ban yo itukan repair parking lot ngelayo on page multi level car parking
kila display aka komiti ru kila bagi persutuna bani begini ki projek kila ya cakman bat hadin katang kila yo ban inspect saya gawi ke projek hang ni apa polis bajar hang ni bat kata kadai ke construction of Shillong business tourism and cultural center at polis bajar beran hang ni ke jaka jongka MTC ke barin tu arliang kila chna tu ora arliang aka baga kam kala ya chacha bengila aban sutu ka kam tu bat ba kalapoi la kumno kat kum ka jing ong ka jongki kalapoi sa sanpo 4% ka kam but in each kam baga deadline ke baki ki ai golong lagu ha u August dan September jongka snem arga atusan kin pendep dia tu kan projek bat ka bakhadu ba sultanat bagi yo ban lipek kadai kini ke projek kabang itip kunga construction of rainwater harvesting system at various location in Shillong. Kini kidai ki kawai lagi projek kaba don kam hatu kata khamtam ha kane ka perkhai ka kerduum. Kani kidai ka hakila identify la kono kumba san artili ki location. Ki babun kidai ki officer ka ki jaka ki ba ki don kam na ka bentaban pelang itu na ka slab kira di pipe karung apa filter ka sawan ha ki tank mana ki tank di sapom ban pedam kam na ka benta ban lek sabar kum ha ki toilet dan urinal bat kumta ter kani kamdi na ka bandi ki palle ekene sistem hadu banda kan long se bandi dari kari tang ban pendon kam na ka benta ki toilet ki washroom bat kumta ter Kini gede ki katto katne tli bangila identify ki project apa smart city ki don Shibun apa Shillong ni ai ko beli kerpang ya ka sarkar pedeng ka bala bei pisan ka sarkar jela ka state share ka bakar gedon ban pendiam na ko benta ka tinggal bet ko ka kam bat ka kamrang ngejungi ko komiti ko long ban penti kena bangin budin ya ki project ki bakongsan na ta jumuntoy jung pai ba bagi pai ba kin mentoy kat bala kadang ai ko beli kerpang ya ka sarkar ya ka urban affairs department na benta ka jingsia bat ka komiti ke jungi hadin mengibut din ingin submit ya ke report kumong pimne ke kidon hi kam ki walia chakmat ki bolong very satisfactory komiti ni snohun ni kidon hi benta ki baka kam ka hamsuki ni ha ban budin ban ngela petha bakin le state kat bala na benta ke jumontoy jom ba kita gi ki benta ki bagi yo ban expect benda kesini implementasi itu ini yang bagaimana menurut projek kepada ka escalation ya ke escalation of rate yo karpi kini di projek kiba nadu usnam arhajar arko akwe kidon kini ki bala isu go order adu to ko kumbolong ya ketika projek penengkong du ong ki meneng ketika redevelopment yo lain kra market kila revise ya garin antu nomor boy lari gimpek kat kum gatu ke SOR go mensua kami de isu nomor gading slam go jingwan bu covid nang taga we ni ki benta ki kini ki jakar repair ka slam bahaka escalation of rate ka don gede namar ba pihak ban relocate di nong song dukan kila don lupa gi nong song dukan ha ban relocate gitu dan bisa long ban sila te kidon hi gejing slam ang tur rangin sim ya gene ka completion of work subu de ban pendek opo arsnem dan rei tang ban up ya gejing hanover ya gejaka gini kita laya lupa system teka ya ki firm bakin pendek te ka escalation of rate kan nasdem kopor kan don be ha bandri kas ha bandri estimate bang dokumen pak nagaliang jo ka smart city project ke fund ka ba ki implementing agency kum ka urban affairs ka muda lan di road ki dan kam dan issue of the kani be lagi page mana segi ha gajing jengok ujung ina kini ki bengil lajit kumo ang ipi ki project ki dan Shibun dan dari kumpala ban sutu kawai na ki ba lada mana segi ki kemle ru andre ka take integrated command and control center ka mau deng diang ka de ka bala de inaugurate bat ka ban nirap Shibun na ka ban monitor ya ka crime rate Shillong na ka ban monitor ya ka traffic bat kini kita ban bakin ka dong control system ja police department nang ta mana segi ka bangilai yo ban kerja ru ka ka projek kemudian nanti hapo polo construction of commercial complex hapolo bigui ni kam ki ba ihun ban pek ka space ki dukan gejing he ki car parking kat badon ka space antu ka ajing hun yang ibun pek ka progress of work bat kumjuru ka ni badon hapo lain kra anturu ka kam kala ya cha pengit scam kin kloi kat bala nang tang jimentoy jong ki nong song dukan ki pat ba bakin sup antu iru ka ibu beri tengah woman aku ya
Tapi ini buat yang soal kan hong baga guna bisa atau pi bahkan di project kini asal dengan guna bisa soal. Pi hakabide bat ka fund with any project. Kidon di project kita fund besorkar pedeng, kidon fund besorkar jelas. Kidon di central share, kidon di state share. Kedekat bala ai project bala sanction untuk mental ada kidon isu yang beribat ka jaka lene ba bat ka ter ki project ya state dekat bala gijing dona kidon le. Ki challenges kidon be kumbong ifi mene kum ka smart road ka surau. Boy pi sugum ta kin sina surau so sun lene PB la kin berbahaya ka tu ka terkom. Kan blok di kali kan tak ya ka sor te kidon ni challenges ki ban lane ban relocate ki dukan haki jakayo da galong ka ban step ke project kidon ni ka jingduna ka ban deploy wat la ka taru ngi ba galong satisfactory. Kan sim ka smart city kan ni smart road. Kin pendek ya katu di pilot project hak bede bar ka smart road ki ba don for Shillong di pilot project bat ba nakaliang jong ka PWD road ki bede implementing agency road menne kila committee ba kin pendek itu kan project itu nakaliang estimate committee kan suggest ya sarkar ini ban soble report ke sarkar ban ba ini smart road ini lah ban rekam apa hang po source law existing kepada mentah. Iya kan ni hadir bagila iyo inspection pada kesini but in sakot biang ya ka PWD road department kepada implementing agency bagi iyo feedback nang ta ka feedback na ki dorbar snong na ki stakeholder barok but haringin sa syong da ka committee jang ka estimate bani piliu jumur barok kita khot then we take a call begin sa aya ka report Pila mana ini total cost for project buat fakir baki. Kibalik meta kesgi total cost ngin ha benda khain chuang ni namar ba kila bun gide bengile ki detail baro amne kai dan rei kidi di project ko mamul mala ko mangala ban YouTube ipi ka banan kom gatu ko bangile kade ka bahalat khra gatu kade arpo pra crore kade ka sanction amount ya tumo kade 28.84 crore katu di bangkong kan gibengile pe ndak simo man IP ke detail nanta ka ba ka bengile kade jong ka smart road kade ka total kade khundai pusau road total kamu kene kidang don initial stage ke babun kidang sa ki kam dengan ni nanta ka balai ka bengile kade ka parking ka badon hanti hapo mod fran kane kade kawai gede Khatsan point line yo road but kawai gede shithol kita gede ki project cost jong kini ki arteli ki project nangta kaba sau gede ka construction of commercial complex hanti hapo polo orang polo ka project cost jong kini gede shispa point line road nangta kabasan kabangilan lek kedi ka construction jong business com tourism and cultural center hapo police bazar kane kedi arspa kabui kur bro artli giving dan artli giving itu complete baro itu nang ta kabahaddu kabade batka water harvesting kane ka amam kedi khatra point andri kur kabade jong phase 2 bani idon cipul di phase kene begini sendiri jongka phase 2 but kumbershu pentip sapi bagane ka har ka rain water harvesting system ka baso ternat ka lomba kene ka ka bala ban penlang hangi ha barok kini ke location ke bangalong iki meneh ha barok ke sor selong di bawah duna ya ka sampa artli ke location ka capacity jong ka pelang tu kolong r. South upra klur bitar kene ka total jong ka bala ban penlang ban pendengkam mo putang haki washroom aniki toilet kita ki benta bat ki jing ki dan don shibun ke bede smart city project OIP kami impat yo ben go through ni dan position ban IP ke exact amount ni kata di gini project ki bangi ile page mudah kesini bagi detail ki dan bagi